ukadiye mswaga ko nkopa echo yakadi wari kushimaya echo chafa yachibara kubahereza umushije gwa kari musha wa mani aza obiro bonkani integansibo mwebaro ntaka chegire so tubaryo mukosi ya 2M quantitative messages aza mwebaro mukamkopa ni hayo change ni 2 yeyo kaga na 8 ekwanse sangu kandi umuntu wo kibaita gure kicara kaino kuyakwibira arokushanga ngu wakopa mugezi aza ni oryo mugezi Nkore TV, Nkore TV, Nkore to the world. Yes, mwebale mnonga, mwebale kunda Nkore TV, mwebale kundo Nyankore Obuniyaga Uganda official muhereza wanyu Nkore TV. Kuna bena bagambe tukwiza kuma cha comedy, nsa kubantu egesa NC, ninga shitwegese eminyeteri yoko ninga abantu abaryo kwa bokwenda abokufollowinga kandi bokwenda kwihamu. So ezo nabaletero mushija wa mani ari behind mukureba Nkore Media TV CEO to CEO DM Swagga yumumba CEO munonga kandi omushijo gunkashoma nawe kandi economist na amanye kitu cha business ekinamuletera aha tunamuleta mu entertainment namuleta ngo egese ageki yahegambira emyeteri yoko etakunda gukora ninga shega yemirimo so nakushemerwa Nkore TV uza kuramutsa abantu obe yanjura ninye nakira kandi imbara musa na mnonga abo mwaka gwitu university 2018 ubutujwara twatujya abantu bane 10 nazingaye nabakura mnonga kandi nashimira gukunta ya isomo kuri yago wakora nicyo mnonga wagamba umujwara tunka tuwagamba ishomo ntenda tumanya abo abtwasho ukashomera nkaye tukashomera Bishop Siwati ku 2015 paka 2018 koso kono shoma koso nkani shoma economics and management kandi tukadishomaje munonga kandi nogo mushija ukadiye mswaga ko nkopa echo yakadi wari kushimaya echo chafa yachibara kubahereza umushije gwa kari musha wa mani aza obiro bonkani integansibo mwebaro ntaka chegire so tubaryo mukosi ya 2M quantitative messages aza mwebaro mukamkopa ni hayo change ni 2 yeyo kaga na 8 ekwanse sangu kandi umuntu wo kibaita gure kicara kaino kuyakwibira arokushanga ngu wakopa mugezi aza ni oryo mugezi ni wagita ati yaba infinity so yaga kuyabaza kukopa handi bamushereka niwe muganda wanje so otherwise koka bazuma tukakora ibintu by the way ya ekinamuletera cyo kushanga tuyo tugambe yabyo abinji abokwenda kumanya DM Swagga usatso kugamba ho shebe konkaniza kubanza kugamba aho kwanci cyo nakuletera Nkore TV DM Swagga kukura Nkore Media TV mushijana war behind yebintu ebyo kandi media tukatandika tukiri kushoma ari promoting abeshongozi nuwo muntu wo kubanza owabanze ku uploading ebyeshongo byabeshongo western oil rage na nogo wa vision kunka abantu bakata kumechi bakumangwe bishongo babasa kubitanka Google umushijana wa begise nobwe batako appreciating kandi DM Swagga tinkumanyanye ro banzo gamba abeshongo zaho ba western bara appreciating ngiro mu mutwa ogwa bakori abinji tubakusima konka nsigara ntukora nabamwe nangwane basima mu konka 60% tubakwenda kumanya ekintu ekyo tinkumoko ekintu ekyo kutije kukikora abo kuba atakwenda mutuzo mu entertainment side konka tukigambe kujya mutuje twayegese nyokanye nyino buzubu ayina atungire ka platform akakenyine tukarakache akaba umuntu wena nande ntandukwejo kandi uranga jimpire nko kushanga umuntu wa western wo mwishongozi na munonga arabeshongozi bake abaryo ko hansa batakaiza abahango binebitiza kwamba baba bine experience ungari abake abaryo ni batandukanye kakwija ino kwakukana kwizira ata project direct atanani yenda ngo ko seje shongora cyanje ashaka kuragira so ikintu cyo kuna kitega nijike bintu abantu bo wayambere ntine ajya mukubuze abantu abo bari abinze bakaappreciate abinyinoza nasho mukwata ko ka content akuterera simatinani mushabota bitayo na ndango sigara hasta konka haza ndenye ndango twaiza kukitera abantu abo kutwima interviews bo kutekateka mutukirya hanze numa babeshozo bakunda following koze sangu arabe nanye namutuje ngite tubegese tukirebo sishomo koje so muntu bibi ningori umuryo muntu mu nyombiye nyo muntu mu kumara ubwire konka haruna abantu abanda bakurira ati nkamuciga njana no kumuronda okache
Mukiga TV DJ azarangwa Mukiga ndonde nanye ni kuronda ati araba kweta nabo bakanga ine na UBC so tito twenka so twine gume Western Age ekirime buzibu konka hanga tuyambe mbwe aza tu Western yonka abeshongozi naturally Uganda yona bari appreciative bobi ne kintu cyo kutegatega ngo bari yahigu cyo kushanga umweshongozi ko naragambire enyuma ho a program ndizo Nkore Media ine na Nkore Media na Beazin ZJS sele kuamba mu wamani so na mugambe mutaje mupete gukora ariko na ningamba wano zagaba wata atakusime abeshongozi kugira ngo they don't appreciate ndira mu cyo ko inspiring eminyeto kwanze ngo ndakwesimba ho kagenda naye simba by the way bakutera karuru kayine Sumani n'abana banyambira mu campaign zirayifu wibakaruru akaruru twakazamo nkanje apiki by kandi mvuga boxante kaho Sharoni tekaho Sumani tekaho ba agent mushawa karuru wibakaruru mbato kwachi wibakaruru ronda karuru so bara bakabi n'amamotoka binesete bagura abantu batubira ki babiba konka ni ingaruka kandi niza kubasimbi azan akaruru nkendo nakugumye mbagiye to kuhama kintu mene kintu kachikoro kucyenda no basobuta singa ngo kubanza ubuno gusinga kandi utariba karuru twenda kuyahe kintu cyoja ngo uza kuba mwembezo ine kubanza kugura abo kutera karuru ije na ideas batukunda ijya karuru nibaza kutukunda konka wagama ngo bwirobo ko kiri yapiki hato no yevuga ati imyaka yawe kanushangu ati yaga ko yajiyo kwa heri ya mpamo bukade bubiri na bitaho natandika kuyavuganya keje esawe ine motoka no yevuga ine motoka mazina ikintu bazunga mbere emyederi yo kwa heru sente kushanga ko mwana kiyo no yevuga hano ine business ezinde zo kutambara abantu kushanga yabanza kuba first umuntu akajya tukamaze nyevuge kugira cyo akunda ko ngaro kushanga ine byo gukora dukureta sente ko kajya ti ukashaze zo gure motoka so umunanka eminyeto mwe no kucyabura nimbaza ndeta economics principle na empora wanje ngo kaita principles za wabo jangu you use what you have bachireba ako ine kache no basa kutandika nako nyoye 2016 aho nyine yaga akakwata pocket money akora music bachireba ejo music terakufeyire bushara nanye katanchiro mu music na wakakora mu izina nyikiya n'abakazi n'abakazo kabihamo na madamu yongera kukunda wakireba konka norangu ukatandika ne cyuwabiro ine bayizeni nico kishira kikarinkinga na Nkore nanka na neche shini tukanywanire wakire bakaba jyabana binje butware nshoma nabo n'abamwe bari kurozi nito konka kugira ngo tukatine dreams zikushana kugira ngo tukaba tubatuye kasete okiba muzire mitwara 2010 ozaho mu studio wa Shedi umunyigameta umugira muta yabo kwa yini sketch nakoze cya 5 niyo ndio muntu wabari narebwa ngumi yayi konkanta kari gatishoni ko kinarenko nkawe batuma kanka nk'ekitabo cyaje kimutwesha tukanga mimi to mushaje kashaje na bitanu atachura kashaje bana tunamwiba atushanga ngaje mutwesha tuyona na kankanta kari gatishoni waje wa balance ngizi so ekintu bagambira no kugira ngo ejo nise echoine na platform yoine kugira kintu cy'wata ekintu umbwiro buri bwe abo kuba by the nito tukorira abantu bingi kuko wagamba kanoja nkani nkorere sete na bwiste ukarinjo mugihe abo bankorira abantu batarasi almost bono muinda so kakorera Skyranta imotoka za kuvuga nozire ninye nabanze kumuteka internet ubwo mukuru wanye nakashya n'umushija mu nti urado nakashaka Skyranta n'umushija mu runji abo kuba ko kugira ngo akaza level ya mani munonga no umuntu twakusiga munonga azaho some distance azaho naho nyine hose yora abandi siyore ubana kahaburo korbo ine banywano bawe ningo ine abantu abo washomeye nabo ninga bo wakuze nabo bakusiga financially utakireba nk'ikintu kibi ninga kandi utakenda kuhayana nabo wahayana nabo noza kwitebya wakacha koine kandi bagwe bine bibine kandi wabanga neza kubeta etaba nebeni motivation bakigaba motivation ya ninga inspiration so siyore abandi siyore ninkagikorante wabo ine mnyano wakarabaho kayaga ati ngadimusago kora warabaho ukagwa mtungo kansinga sento kagire bintu ukagire umwanya kuri sente chikubo kagire bintu byona
chanjo neba yaba umuhanda gumwe ku inspire ngo kibasika hati ikikwani bari mangu ndiye Swagga yakikora basa kukikora na munonga ko bintu giti bya media so abana ibakore so bineji ndiye Swagga jasende ke yanywera a tavani yoryaho ni toine ekipazo kunywe ekipaye 15 nonda kwereka ndiye Swagga mu yareze konka hakira kusigire hato itebyawe konka wamha space ukagakayimanya ukabanza ukapakasa ukagira icyo wakora kikuretero kwizoka mushika so imyeteri yoko ni mu kirebe muyaka hayano kandi muyobwangani bari munonga yaga so ndiye Swagga okiza so kunarugiraho ibiroto bikabiri bingi yaga ninyijuka nyonka abakuba kanyire mwana wanje bakumweta zero innocent zero innocent nyano mumanya ni cancer ko side za chikagatati respect zero innocent so twajangwa atka twaza kufera katukore business no mangu yaga tukaronda ejo murika ko bomu na twazana katete no mangu twakuvuna kajuba kaba kushaba mitwari 15 uzira banka milioni 20 no ujutati 15 nikuziye yaro basha yenje kwa isani mitwari 15 ya business kwa shangu yanjuma yo kurarama leo shangu muntu yakujuma wachire so ejembera yo kuruga campus nebe gumire munonga by the way kunganyo myete cinkubagambira no kujango no gukora munonga ya tukachitire kukikaho twashire konka trist nora utukuza norango utukuza tabi yago gukora munonga azaho nekibwe nango yegese noza kubajyango kutamamani azare umu economics ninge shombi ntibye sente ine kikuteganusa na munonga ito abantu abagomba kurakora na abantu batakumanya sente so inye nawe igisakintu cya bad behavior na munonga ito mu economics ara professor wanje in fact yananterera kasimu akatugira ati pay where you can't avoid waza kushoza sete rebe kangu izi sete wanote mwenu yege must kuzishoza chachi yo mpurani chachi takubasa kuremu wenu chanchi kujemesereza konka kuba akira kuburuze cyo ngwege saba yonye kaka hate kigiremo ushanga wargaho waza mu supermarket urukwenda gure ibintu by'imtware biro cyane imtware 5 kikoshemero reba ko rebaka 5 gi kushemererwa kwawe yaga noreba future will bright because eje nyindeji Karate DMC. Atseje nyino ne nyamba. No hati. Tilagamba biji yaga Solomon. Konka. Sentence by the way. Abantu binji nibinja no chimangu nibinja abebine sentence nyingi. Nanenga bayaruhanga bakazigira zikawaho. No, okabana ojya sete tukushoma. No. Na hati ncho kirajya ngo yigesa abantu mane. So okabana ojya sete. Konka zarawireho. Ora tikaraga ujugire kubi. Sikaho. Na kubenda hare. No, let me tell you. Skyranta. Niwo muntu abanze kungurira soda. Iyo kumeza. So umutu gwanje kajya soda 2000. Tugo muntu na shisha ki? Sent. By the konka. Ejo level niyo yabakoze ki? Yabara. Na nabanywana bakwija kumunywana. Ndabona iyo level yi. Of course akaba nanywa ari gukora band. Wakireba? Hati let's say ko muntu ngamushana. Na level abantu 20 plus. Wakireba? So wareba nashohoza ata abantu binji ni ejo nana ukoneringa investment konke yanje ina yinko nango yegesa abantu ningeje yanje ugaha ochitwate mtwari 10 ukateketa ngorije ukatwa mukabo kajita nyowe kanye mane behavior shanganza controlling na ndio nyiza kubahabura mane behavior kunga kashonga yaga akabanywa na Ian ishaje Ian nawe no mugiga wakireba ibunonga okanonywa so chamaisa ukanyotinga bire mugiga eje kari investment okano kwata kunywani wakireba ebyo bintu ni bibiri ariho muntu kwanga kushohoza no manyamane behaviors eje nayo nchendo jirebero mango nyingi ariho kwanga kushohoza kwanga gukora business wakireba bachikushaba miliyoni yo kupandisenjo sente za waho wakireba kandi sente zitakora tsikora ki I think today I pay ISP emitware 5 mukaga in fact atirar mukaga every week wakireba buri week kunkora rizina just kundanga kuko nakushankareba Bruce ntindanga ejo ni investment tukora no ni long term investment so nebi tubiri bitana konka mane behavior na munongo muntu ari kugezaho gukora nyo nimba hekigambeki pay where you can't avoid wano rango kintu tokaba utachine burizani kigambira beyazinga wano rango kintu tokaba utachine then pay then haro no bwiro bwo koka jo kanshemere goma
Munonga kanshemererwemo abakombera ubukore byo nabwo kamushemeze abo kuba nturebe nkanyakeji how old are you now imyaka ndiyo nimbura ukace nkazo mukeshongo cyentu wa cyama 20 so noshanga nyaka yawe nka president wito murungi yabira time sete nkeze umuryebyo washwire ingatoka shwire nyowe nigo kabanza kugure motoka kuvuga wajyo tikana kazumereke in fact umukazi mwine kandi twamara hamubwire bwinji abo ko banyowe nintana ho niwe nyonka mbona nje musiriya tu bakireba so nuko kangani musiriya 6 konka turagire mu byebe bindi tuje twabiza mu hati bwa university iyo shobora kujya mu nyonka bizabe bindi so motoka bazunga mbere aha kwaturiya umukazo mwine so abo kuzoka abo kwamba kuteganisa abakwenda kurebe motoka bakateganisa ngo bagishitamemo bagirebe nkihwa abakunteganisa nawe n'abana ba mukama kandi tikubasa kubatwariza ku bacheka so bije tikubasa kubatwariza kwa bakunteganisa muteganisa abo kwa politicians we need people abakazi abebe tutataga abakazi n'abashija ongaraye kubagamba jamazo nyoyaga nino mukazomwe konkanyo wampabiramu okaga kanteganisa ni kwa murumuna wanje so cyo kugira ngo nyoyaga nyino muntu rero kaza kunteganisa shikunzira tera mwene wawura mtakarira kunteganisa konkatwina bakazi bitu yaga investment eje ndikwendera ekikura abantu mukore munonga kandi nakace nakahangu kakuwa ine yokumamagara kora yeno kumamagara abo kwa economy nimbi te creating abagiga konga nduma uneza gukora na munonga nka media zata zo kureba jo bakajya mu YouTube beta chikora sete nekora wahoje kujoyiningira patana hati nekora half yezi yabire kora abwa Russia naki Russia gasisi sara ubwo kushanga mutoshemeyo kugo mu rutaro we just kumamagara ko kumbu businzi bena ata akamuheru abana baryopo abaryono bashoma abaryono bijambaga yemermo araba baheze gushoma riga araba yangira ishomero ushaka takwera gukora no muhabura kuhabura cyo tukende eshonga yo gaye mirimo ananye hare mirimo yinkugaya mukabehazini umurimo gwa kutinda kigo pereza duguri gwa kutinda kigo pereza duguri aza twinetse cyabazire tubiya ngo borumo nogona umuntu njirira wa etwase no bakwa mukazi mko yaje tugira kushira umwigana bajya mu mushana rwara ranga twa kureta mukazi inga mushije cyakubekerecho umuhima yakushira umurango yakushenga abonje abima culture newe gumerse show kenje mayisango niyo kwe ranga na hecho mutse cywata ekiwaro wawe na osomyo kaza kagenda kuzoma toy iyo gendo zem ngoreka kufite kintu cyawe umbani abantu binji babihide baba biyamunonganywa I want to tell you the truth hariti muri mugwena ngo hari umurimo gwo gukora gukasiranya na future yawe umuntu akaza kubura basi nakana korecha so abashomire mugeze ku setting a standard bona tumuntu kuboshome waje tunanye kankora ubuntu mugwa maraya nabwo no wakora no butakora deno nyirire warugayo then haremirime ndisho naba bosses waranga umwana ashomira test muvaru wingi reka kwata umwana ukamuhereza mitwaro 20 uri kora magoba ga miliyoni 10 ukamwe mitwaro 20 nje yakuturamo ne mitwaro 20 napangise 15 nazo nezawe nesete ziyakora zagaruka wawe nakashara kwa matikariho hata kahendera jiro kwiba bire binyinshi cyo kushanga binyinu babiba konka kandi haro nabo kushanga no kubakoze so gashanga ngo muntu nanda kuringuza capital n'amagaga gokoba agokora so akakara kaburo kagenda arita abo kukozesa ubwa umutiyana akozesa yo facha acho aningam utareba ibintu bye ningashamago bajya ko wagareba ngapane so kora kasha ebe bintu aho kora koje ngono habasa jo yaro mushija yaro mushigiga ine million gwe 900 you Nkore TV Nkore to the world.